Bula. Gue minuni mereka rakyat untuk teletak di forum Bula FM nomor 2 NSR. Bula FM nomor 2 NSR. Nisa ambula benaka. Se koe ongo na pakalele ka ni nonda itu koe na mbungi entindai. Erawan nindeo mai kina benu anu na Pasifika, wili kino biti na beta kabini COVID-19. Ka ongo endo tal na kiana matangali kisi ka teki buma Britania. Edingo meni tuku ni sa teki bundeo totolo sartiko kina boni be matan itu wili kino Australia. E pakareta ko buni wai ferremi wangena bete na minista nimbula ni ongo esa pakabuna me besi utai kina so na itubutuba ni yandra yandrabi ena be dur ni banua wambimbi ena kiana sa teki buta kitale na buka pakarota kiana singeni kuwa ena ngonungo ersa taka baku koti ko na leweni COVID-19 Risk Mitigation Task Force ena kiana tangu maki pakabinaka na nonda banua be bakana numitela ngana minista nimbula ena bimbi ni kiana tomani ngana taka ni kiana sabati pakabinana linga ena wai kiana sobu kamenda tube waki ena ruana mita. Era pakarita kana leo ni koro mai nandi pakarua e kumulau mai mbua nintu na kambimbi o ya na pakarau kina lenga tumbu koso. E pakarita ka ambereli na usu na turang ni koro e nandi pakarua ni pakangataka na kaukawa ni nona itutu me pakaroti rakina na leo ni koro me ra pakarauta kira pakabinaka ni mbereani na thangilamba o yasa. E kaya na usu ni ruan na vale e mai pakarusai pakandua karena mai pakathatani na poni bei vale. E na ngongo ersa taka patatiko na leo ni koro e na buguni kia na sama ki pakabinaka na non rabiti kutiko ke na taka ni pakadhoko. E bakile pakalebu na pakathatani thangilamba o yasa e na bei tiko wilikina o lekutu ke wainunu e na poliku ni nonda vanua. E pakarita ka ureia reinima na tale bebuke na boliku ni ongona itukutuku e mai dingo mena ngauna e rambi watakina na ribote ni bakandindike e ka renima ni resada ka bako ko sartiko e na ngaunongo na linga ni bebueti e na kena bakandeo taki na wai na kakana kena be yaya ni bakadoko kina be bonua ngori e tomane ni route ni 5% na be bonua mai lekutu e sa taudo ko talitiko e na ngaunongo na kena bakandondro na wai kina non rabeti tiko e na ngaunongo ersa taka tiko na indini ni tambani wai e na kena pakabinaka taki na paipo ni wai kandapo mai lekutu me takoso baka ki ngaloa. Kina gito, na rakaviendo na panua tao kino Misaele Petro na winga ni timi ni suva e na ngauna imbimbiu mai kina e na koro me mai vangara taka e suva. E ambiu tamai na nona koro mai nakavika e na esa nona mosi e na ronondol tinika lima e na ngauna e senga yambaki tinika diwakina ka senga ni namaka me rauna mai sota ke ose akulini sau e kayo Petro ni ngo endo na ndaungito kambobu kesar pakalebu na nona toso me adoba na panua e sa toka kina na ngauna ngo e baka bini atako Petro na beito koni nei marama na tinana e na bengito kede endo baita bikina na maki mena lewena tal na timi ni suba e na soto ni skip cup ena ambaki mayongo. May dabekir na pakalelaka ni noanda itukutuku na kene kuri erano na samal stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni pagading vinaka. Então, toca bem o nome de Bula FM, na Bula FM, Bula FM nomor 2 NSR.